Hemm bżonn li l-Ewropa ta' tissem kollu tagħha sabiex nelbu dan il-mument mudlam milli dħalna fih. Hekk sostna l-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli f'messaġġ brabta mal-laqgħa tal-Eurogroup dwar il-bżonn ta' soluzzjonijiet għal pajjiżi Ewropej sabiex noħorġu minn din il-pandemija. Huwa saħaq li ninsabu f'mument fejn l-Unjoni Ewropea qed jappellawla biex tagħmel aktar hekk qed jitolbuha iċ-ċittadini, in-negozji, żgħażagħ u familji inkwetati minħabba din il-kriżi u l-emerġenza ta' saħħa li ser teqret miljuni ta' impjiegi. Siamo in un momento in cui c'è bisogno di fare di più. Lo chiedono i cittadini, le imprese, le nostre famiglie, i nostri giovani, preoccupati per un futuro incerto perché in tutti i paesi la crisi e l'emergenza sanitaria distruggeranno milioni di posti di lavoro. Il-President tal-Parlament Ewropew għadda dawn ir-rimarki hekk kif il-ħamis saret laqgħa oħra online bejn il-Ministri Ewropej tal-Finanzi bilan li ntlaħaq bil dwar pakkett għajnuna b'saħħtu għal pajjiżi membri. David Sassoli minħatew insista illi dan huwa l-mument li grazzi għall-għodot tagħna nelbu din l-emerġenza u nibdew pjan ta' rikostruzzjoni. Perché è adesso che abbiamo bisogno degli strumenti per superare l'emergenza e avviare un piano di ricostruzione. Non vogliamo che gli effetti della crisi ci vedano impreparati e magari ci travolgano. L-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol saħqet illi 2.5 biljun persuna fid-dinja se jintlaqtu mill-effetti negattivi minħabba l-Covid. Għaldaqstant, kompla Sassoli, l-Unjoni Ewropea għandha dmir illi ssaħħaħ u tajn lill-Ewropa kollha minn fuq s'isfel. Huwa talab sabiex isir sforz mill-membri stati ħalli jinstabu mezzi ġodda ta' għajnuna. Serve fare di più. Occorre la creazione di un fondo per la ripresa economica, per condividere i costi della ripartenza. Serviranno tanti soldi e il bilancio dell'Unione Europea ha dei limiti e non sarà sufficiente. David Sassoli spjega li din mhux karità għaliex din il-kriżi ekonomika se tkun qed tolqot lil kull wieħed waħda minna jekk ma nkunux responsabbli biżżejjed u insista li ġalla darba jikrolla pajjiż tikrolla l-Ewropa miegħu.